Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Temaşavanın heja şevab khair. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ev devi tamamı Müslümanı cihanede nekhasım halkı Filistin divan rojade ve jidevi hakim nakin Allahu Ekber ve lillahil hamd. Jibo çi? Jibo galibiyetu zafera halkı Filistin, jibo zaferu galibiyeta halkı Gazze u Hamas'e و برخوادانا فلسطین لورا هیزک وها لدجبری وان هبو به تمام چکی خوی تکنولوژیک و پیش و چوبون لپشتاوان دولت غربی به تمامی او مالداری و دولمندیا خو یا ظاهری و هیزک وک امریکا خدابو پشتاوان چتیا تروری لهمبر خلق فلسطین لهمبر فوزین حماسه و برخودانا فلسطین دبرخواندان بتنه 11 رو دبرخودان و پشتیوی مغلوبیت خو ذلیلی خو قبول کرن و پاش وک شیان ایرو ام دخوازن دوی برنامه خو تایبت سر برخودانا خلق فلسطین و ایریشن چتیا تروریست خبر بدن ده 11 روزی ده چه قومی او فوتوی که درکت پیش چبو که برخودانا فلسطین وها بسرخست چبو که او سیستما که چتایا تروری اوقا لی مصرف کربو تمام تکنولوژیا خود سپارت و سیستما که پاراستنا فوزه کجرا دویزن فوزه savunma sistemi lebele fuzeyin ko j Gazze hatin avetin ve sistema wan qul kir ve sistema wan tünne kabul kir u de dawiye de jî gav buan ve paş ve avet kişandın. Temaşavanın heja ev seri belki ji seri Ramazanê pê ve jî me ser Mescidul Aqsayê li ser Qudsê xeber dida lewra provokasyon û êrişên çetaya terorî ji xwe sal bi sal her diçe zêde dibe û di mehê Ramazanê de nexasim êrişa xwe li ser Mescidul Aqsayê zêde dike û di van demê dawiyê de jî Erdoğan Filistin به بهانه محکمه قرار محکمه خو تمام حق و مافین انسانا بن پیدکن و دخوازن دستین سر آخا فلسطین مال وان جواندستینن و دخوازن وان جوی در بخینن لبله وکی سالم بریجی دیسا خدا رزیلتیک رسوایتیک کره نصیبه وان امی شف سروی مسئله خبر بدن سه میوانین می بقیمت هجاهنه لستودیو امه روزنه موان محمد باران و مخیر هاتن سرچارات. خیلی خنده جوارزیف. جرحای برای سیفالدین gündüz و مخیر هاتن سرچاراتن برای سیفالدین. خیلی خدا لبه رحمل دیو بابی بیش. لیکولینر سیفالدین آخر مانجی جنوسیبین اوجی بمرایه و جی بخیر هاتن ماموسته سرچاراتن. Teşekkür ederim. Necip Hayat'ın خدا خیر و مزم که انشالله. مساعده میوانی ما و تماشاوانین ما هبه ام دخوازن و ترکی پیشی بدن اکرانان و 11 روزی مدناوا 2 دقیقه و ترکی آماده کر ام پیشی لی تماشا بکن دوره ام دست بخبردان آخواب کن انشالله. یهودیان سیونیستین شبکه ترور به دستک و پیشگیری امریکا و اروپا خاش پرست جاری دن ایریش لفلسطین بالخاصه لغازه راست کرن و قتلیام پیکانین. اویریشن هوانه حتی 10 روزان دوام کرد. شبکه ترور جورین هرچک و سلاحان و بمب بکارانین لسر خلک فلسطینی به صدام بینه و آواهی هلوشاندن خسارک مزندان بن سازیا غازه.
سازین مدیای کرن من هدفی خو به پرانی زاروک و پیر دسلو پیجون فلسطینی شهید کرن شبکه ترور دیگل همو هز و قوت ظاهری دستک و پیشگیریان جاریدن لهمبری برخودانا فلسطین تک چونو مغلوب بون چوک دان برخو مغلوبیت و ذلت قبول کر و وک یکالی آگربس اعلان کر ده سریدا حماس و جهاد حرکت اسلامی همو برخودانا فلسطین به آلی کاریا خدا تعالی جاریدن غالب بو و بسرکت دیگل همو به امکانیان جاریدن مغلوبیت به هزن شرن سیونیستان و داد طعم کرن پشتی ایلانا آگربست خلق فلسطین حتی دانه سبید و کچه و کولانانده تکبیر و سلوگان سرفرازی و سرکتنی آویتن سرفرازیا برخودان پیروز کرن بوان رشر بکن خوده و بدسته و وان بدن عذابدان و وان وسا بکه لسر وان و سرکفتی بکه و دل جواتکا باورمند شاد بکه سوره توبه آیتا 14 بله کورتایی مسئله ev بو ایریشن چتا تروری دست پیکر و پشتگیری امریکا و دولتین خربی هر چو زیده کر دید که مسئله بر خرابیه دیچه و شخوا نتانیاهو جبو هلبجارتنا که دی پیش وان ده هیه دخواست قرطه کی تیخه دسته خواه جبو مخالفتا ناو خواه لبله ev tiştek dixwast bi dest nexist. Em stüdyoya dest pê bikin keke Mehmet Baran. Yani bi rastî çend sal carekî çete terorî vê denema xwe dike vê xwe diceribîne yani kaz ez ê çi bikim ji bo xelkê Filîstîn nexwasim Gazze lewra di ser planê wan de ku em xeber bidin planê wan de ne erzu axa Filîstîn tenê ew erzê mew'ûd ku dibêjin navbera heta Mezopotamyayê û navbera Dîcle û Firatê heta Nîlê ew ji xwe re sînorekî danîne li gorî wê gav gav pêş vedişin niha sereke ewil dixwazin û mabeda Silêman ku dibêjin û Mescidil Aqsayê belkî xerab bikin hinek planên wan hene ji bo vê jî çend salê carekî wiha gav pêş vedavêjin ji bo xelkê Filîstîn jî gavê xwe paş ve bavêjin li hemberî wan teslîmiyeta xwe qebûl bikin û vê êrişkeriya çeteya terorî çawa dibînin? Belê. Ez serê ewilî zafera Filîstînê û Müslümanê wê derê û leşkerê Hemasê û însanê Xezê bimbarek dikim. Xwedê Teala quwetê bide wan, zaferkî xweş bi kar anîn û rûyê me teva spî kirin, rûyê ummetê spî kirin. Xwedê ji wan razî be. Di hedefa İsraîl da ji berê heta ana ew tiştê ku we gotin ew erdê ku ji bo xwe muqeddes dibînin goya حتی کو بگیجه فراتی و بدن برخو و ده حسابی وانده او هیا یعنی اف حساب یهودیا اسرائیل لسر وی تشتی ناقده و دوام بکن حتی کو هیز ده دسته وانده هفن بله جی مسلمان و داری او مسلمان کو خیرت تکشینن مسلمان فلسطینی کو جمرنی ناترسن و سینگا خود دن گلا و به دستوالا ونجی بکوری خو بسروان دادی چن یعنی او ایرادا وانا وک چلیک لهمبر اسرائیل نویا اسرائیل زوتر وی باتا بگشتا واندرا یعنی بلکی لوی داری او نیاره بشدت و بهیز و بقوت و قوت خاشپرست تبل پشتاوانه امکان وان مادی تب اجبوان آماده اگر کو نه مسلمان فلسطین بوی اراده کو ام آن البرچاوی خود بینن هنک مسلمان بوی شکلی ند سینگاوان داونا و اسرائیل زوتر حتی وان داره هاتویا حساب کتاب خو سر وان داره پر زوتر کریه و
devjeci bernade. Belê ew xîreta Müslümana ku li wê derê li hember wan disekinin Müslümanê Filîstînê wan didin sekinandinê. Meriv lê dinêre İsraîl car carna denema xwe dike. Yani tedî ruhekî halekî di ümmeta İslamê bi temamî yekbûn di nava ümmeta İslamê, dewletê İslamî da û Müslümana di ji bela ku tinene car cana İsraîl dixwaze ku tecrübe bike ka di dünyayê de yekbûna Müslümana tineye belê Filîstînlî di çi durumê dane. Yani wê karivin li hember wan li ser piyê xwe bisekinin car carna tedî bila teşbîh ziqtal wan dixe car carna êrîşa dike denema xwe dike divê ka ku eger li hember min nikaribin li ser piyê xwe bisekinin ya jî pir zêde di dünyayê de deng dernexe ez carekî paqişkim di carekî de yani. û ez wekî din îşê xwe binêrim belê her car ku wisa dike Rabbê Alemê zaferê dide Müslümana bi halê wanê ku ew qas zeîf bi halê wanê ku tedî em maddî divên zeîf manewî ji me teva zengîntirin em manewiyatê navêjin lê bi halê wanê maddî ku ew qas zeîf û temamê dünyayê li hember wan disekine wextê ku nefsî midafa dikin fizeka xwe jî davêjin İsraîl di nêrî qêrîn ji Amerîka diçe ji dewletê Avrupayî diçe ji xaçperesta diçe divêje heqê İsraîl jî heye ku xwe biparêze li hember fizeyê Hemasê belê Hemasê ji berê xwe fizeha navêtiye. Wextê ku we girt li ser mihela Şeyx Cerrah we dixwest li wê derê însana ji malê wan derxin. Ne wisa ne? Yani xwe bi dewletî dizane îmkana dewletiyê nade Filîstînliya û ji bela ku tedî îmkana dewletiyê bi tevî pişvanekê xwe xaçperesta nadin Filîstînliya tiştê ku di destê wan dane tapoyê ku di destê wan dane û tiştinê fermî resmiyet ku di destê wan dane jî qebûl nake divê tapo nîne divê qaçaxa divê xaniyê te nîne lê ev ku xaniyê min nîve çima ew bi 10 sala belkî bi 100 sala ez tê dame ez li vir hûme tiş ku hatî yani qebûl nake diçe digire ber derê malê divê gerek hûn ji vir derkevin herin ev mal ne awe ye ka tapoyê we tune ye tapo gerek tapoyê İsraîl bide heve û İsraîl jî nade. Belê qerareka mahkeme wanî wiha di qanûnê wan da ku em ji xwe naz nakin wiha heye dibe kesên ku Yahudî bin em bêjin salê 1700 de heysedî de ku ji kalkalkê wan hinek tapoyan mabin bînin nîşanî me bidin erda xanî Filîstînî bin jî em ê ji wan bistînin lê vê heqî ji bo Filîstîniya qebûl nakin yani دوێ rewşê di wê durumê de yekî Filîstînî hebe mahkeme vêya qebûl nake ji bo xelkê Yahudî tenê qebûl dike. Yani dûr de ji rûtiya wan derkeve muhakkak. Yekê Seyfeddîn Ağırman van êrişê dawiyê ji kê derdest pê kir bi rastî em ê hinek zihniyeta Siyonîzmê paşveçûnê jî xeber bidin ez ê vê sewalê ji Kekê Seyfeddîn Gündüz bipirsim hûn vê van êrişê dawiyê çawa dixweyînin ji kê derdest pê kir û mesela qerara mahkema çeteya terorî hebû êrişên li hember xelkê ku li derdora Mescîdul Aqsayê civiya bû hebû ji vê der em dest pê bikin. Birayê Seyfeddîn Ağırman we dengê me sakir we suala me sakir gelo. حساوة ناي حس خد به حساوة ناكر Belê we ez careke din dubare bikim dengê min tê vêga كرم كم em behsa van êrişê çeteya Siyonîst ya dawî bikin ji kê derdest pê kir em divên 10-11 ro dewam kir êrişên Siyonîzman lê belê beriya wî jî hebû meseleka mahkemeyê hebû meseleyeke li hember xelkê ku li derdora Qudsê civiya bûn êrişên li hember wan hebû
جوکê derhat em vê van hadiseyên dawiyê ji bo ku fehm bikin. عاول الرحمة خدا لسر شهيد إسلام وقرآن به وأم ve zafere برای خوی مسلمان فلسطینی پیروز کن خدای تعالی زفرنا هی خوشتر هی مسترب که نصیبه و Amin. و دو زمانه کی دو وقت کی نزده واجبن ظلما و سیونیستا درخه انشالله Amin inşallah. معلومه و خلق فلسطین مسجد الاقصى و عرض مسجد الاقصى تشتیگو ایرو تید واقع دبن چه دبن آیت خدای تعالی تید تفسیر دبن یعنی خدای تعالی وقتی گو دو قرآن کریم دا بحثا مثلا وی قومی دکی دبیجه و چی بکن و زحف azgıntıya bıkın ve zahf zararı bidin. Go hakimiyette keve desiva kharsu nesli insana ve jihole rakın. Erişe siyonisti ev çeta gol iro musallati ser arda kutsi buya arda Filistini arda ümmeti buya ve arda mukaddes buya neş iro dana. Roja gol lingi ve anaki ketiya ve ardı malume devlet لسر و دنیای وقتی تن ناسکرن حدود کیواه هیا سینور کیواه هیا مثلا دبیشن سینور فلان دولتش فلان داری حتی فلان داریا اما هر چه سبب روجا گو انگلیز و امریکالیا اف قوم خص نوی داری ایریشه وانا جهنگ دست بکنه حتی نها والدولة إسرائيلية معلومة الدولة كأولية دينية لقرا كل قرا توراة الدمشن تشتغل أذانم جيكي يعني أنا يساوي جتنا سنروي تنا رجعوا كتنا في عرضا مقدس هر فرصة ديتنا إيريش كرنا عرضا مسلمانا مالي مسلمانا غصب كرنا إلو تيرن خانية مسلمانا خرادكن دبيجن تابوي تنا peki ne devlete tabi devlete tena sınırı tena yani vezire kareder Mevlüt Çavuşoğlu به خارطه درخست شانی تمام دنیای که روزه و کتیاوی عرض دواملی او عرض غصب کردی. معلومه اشبار و دولت که لگورا خود بیشه از لگورا تورات ما که ایگو دولت اسرائیل آنینا حول سوسیالیستن کمونیستن اما عسکر و لشکر و قوت و ناکه تر سیونیسته غدار. اب تمام کشتنا گو به سواد ویا ولو گو به بیرامه یعنی حتی باش بخانه خوشی کشتن یعنی قتل و قتله گو کرد هندک دیتن باش بخانه خو کشتن جبر گوله اوجی دبیجن چه هر سال رمضان دا دسیمه دا خصوصا اب هر سیمه مقدس للبلجم مسلمانا رمضان دا دعایدا دا عرفات دا ایریشی سر خلقی مسلمانات کن ایریشی جبرگو یعنی لداری چاپ ایریشی مالا دکن خرات کن دست دانین سر افزیده دنگ در ناخی جبونا خاطر گو هی بهتر دنگ درخی مسلمانی دنیای مسلمانی فلسطینی یکجار مغدور ببن خصوصا روژه مقدس روژه عیدا روژه هیدی رمضان و ایریشات کن اگر گو و دقت کرده گول بالاوه به وقتی گومه اگر پرستیه بکن یعنی آتشکسی بکن سروک وزیری گو چه نتانیاهو گو حتی سبت ام نفی ایشی ناکن ام الهفنای چونکی اونا روژه سبت ایش ناکن حچی جهو یهودی سیونیست روژه سبت و روژه ناشغلن ایشکی ناکن ایدم تملی بینات میزینن ارداس اف دولتا کی نه دولتا چته تروریستی سیونیستی جبو خاطره گو روب رو عرض الموعود yani Türkiye bejin vaat edilmiş topraklar ki Mezopotamya jitede Valatya Mecid kebeber Kurdistan kebeber Arabistan kebeber Türkistan kısmı jit kebeber millet Siyonist
çetkin بمعنى اجبو خاطر اخاكو بوس سيخم بن دستيخور دائري شاتكن جبولو يعني دولة تيروريست seçim haya جبرگو seçim çebi جبرگو hükümetine abnaki iştigali go dünyayı tıkabenen canat bejin ki seçim ile Amerika çebi Amerika başbakanı jbego kızım ki hava dbeje Amerika haçigo devletin zaten siyasete kavay jir bejin ya milli siyaset jir bejin haya ve na devam dikin kujar hükümetleri ve na bir meşele İro Netanyahu be yeki dibe ki be ev tişte goyru siyonist dikin ve devam bike و ev leverji nasakne ev sakna ve İrojikeş mecburiya çünkü Xudaya talat Kur'an'da vakti vasfı siyonista de dibe zede hiç hayat etkin jümrine zede tafsan. بله بله ev zafera go Xudaya takır nasibe Müslümana goyru Filistin'i roy Müslümana spikirin ve elhamdülillah go hat fami go zafer neb gelek bunya bi imaniya bi dünyayı dana fam kirin و مسلمانی شیار جی شیار کردن یا رازای جی شیار کردن اف خدای تا کل نصیبه وانا کی بله و اف حجوم وانا و دوام بکن یعنی امتا اسلامی سروک دولت اسلامی ایرو سیاست مدار تجاری برا نبشن ولوی اسرائیل çata İsrail veya سيونستي بسكني أبناء ناسكني حتى عرض الموعود نخم من دسيخو سكن جوارتنا چونكي سنريوان تنا ند الدنيا يدن ناب دولتا الناس كرنك دولتا چتا تنا جبرگو تنا يا وي دوام بكن حتى او بخوشي حتى امريكا سروكي امريكا خوشك ازاح كر بله كي گوچه گو حتی گو دولت عرب و مسلمان اسرائیل به دولتی ناس نکن قبول نکن اب شر ناسکنه برای سیف الدین ام لوی در از گوتنا و ببرم حقیق حلال کن ام هی ورن سر مثلا کا دولت مسلمان خلق مسلمان چکرن دوی چی بکن سوالی که سیف الدین gündüz بپرسم ام آواکرنا یان جی دامزراندنا کجرا دبیجن دولت براستی لبام نه دولته او چته که تروریه لورا جعالی فرمی جعالی رسمی ده جی اوو هایه لورا که سیف الدین بحث کرد نه سینوره کی جره هیه نه قانونه کی جره هیه لوی در و کورسان کد بیجن هاتیه آواکرن و بیه وک برینه کی روی در کام هنکی دیجی هرن پاش و که کسی فدین gündüz ev zihniyet siyonizmi به چه معنی روی در هات دامزراندن نیت اکوانی چه هیه تشتیکو بلکی پری خلقی نزانبن یعنی هنک جهیلا جعالی حکومات انسانا دلیدنیرن او جی insanın hakkı heye ev der ev jilwe derdijin lazım evci devlet bin henek jve hele derledin herin le em henek gidici bu kolun kaç heyet paşta Bismillahirrahmanirrahim. Brasti ve Siyonist daru hajsedu ve şesti de pey çun vederi yani wandara khaniye ve husus khaniye efla juan sendin vedere xobci vekir أبيا مشيا حاكنجي أبيا مشيا حياة سرس قيس بقوتي يعني حضار وناسد وحفظاد شازادة حتى حضار وشاسد ناسد وشازادة حتى قص قيس بقوتي بو أبانا تشكرن خانية في الله جوان سندن بفره وباشا بيت شيغوتن بو فلسطينيا خانية خو بفره فروتن يعني نك أمزوري چونه ما بفره سندي راست بري مالكي سندن مالي eflel ve drastandın. Yani mali Müslüman nestandın hatana. Aviye. Ya do ya piştik space pikot vek evdere ci davan ser hatna emperyalizmi. Tarihçi bu Balfour deklarasyonu jevdi bejin. Karu bere vezire İngiltere eder ve
Balfour ve işte daxuyanık nişanda go ev dere devleta İsrail'e vak yuvana xelat dava. Evya 1917 derçiya tiştan çebu. Pişti dve 1917 hatta ku harba cihanı ya duyem çebu. Lüve dere pir tişt atın gühertin. Osmanlı evdara cisendin, Irak'e bgeci Suriye bgeci Ürdün'e bgeci pir ciyaj Osmanlı sendin. Ümmet cevdi belakir. Pişti ki ümmet cevdi belakirın. Van cühüye em millete xwe wiha bide fêmkirê cihûyê kulvê derê du qismin. Hinekê wan baweriya xwe cihûne, yani bi dînê xwe cihûne, hinekê wan jî bi milliyetê xwe cihûne, yani bi irqê xwe cihûne. Çabuk em dibe em Kurmancın, ew jî bê em Yehûdî ne, yani em kurê Yehudan e. Em ji Beni İsraîlin dibêjin, yani dibe em kurê tornaya Hezreti Yakûbin. Yani erê dibe em İsraîlin, lê nabe em dînê me İsraîlin. Vana kine, vana ek devleta Siyonizmi damezrandine, yani degravi o dibên devlete, elhamdülillah em bawanik vana ne devletin, vana xençerek li ser dilê me Müslümanan e, vana çetene jî, vana xençerek ser li terefê emperyalizmê xençer ser dilê me xistine. İnşallah Rahman ve birayê me Hamasê ve wan xençerê ji ser dilê me rakin. İşte ki emperyalizm ümmetê ji hev bela kir, İda rêda Siyonîsta go îda êdî hin devleta xwe ava bikin. Vana 1948 de xwedê girafî devleta xwe ava kir. Bes em vê jî bizanibin, yani bira gelê me hinkê dîrokê baş bizanibin, yek devleta Siyonîzmê ewil qebûl kiriye, yek Amerîkayê adde Tirkiyeyê. Bira egel cekî em dayîn cî, hê jî ev devleta Tirkiye hê wî devlet qebûl dike. Ew cê ye di fermiyetê de Erdoğan em hêvîdarin evê vê ekwa xwe paş bikişîne evê wan devlet qebûl neke. Em bên sen mesela xwe berê. Ê ku devleta Siyonîzmê li gor wan ew dibêjin, damezrandine kîne wanê ê ku sosyalîstê Siyonîstan e. Yani eslê xwe sosyalîstin. Yani tu baweriya wan bi Xuda tune, tu baweriya wan bi dîn tune, wana tu baweriya wan bi tu dînê tune. Sadece Vaxtê ku dibe em Yahudî ne, millet wan bi dînê Yahuda wan qebûl dike. Û dibe wana dînê xwe Yahudî ne, wana bi irqê xwe Yahudî ne. Yani dînê wan tune van insana. Yani ji aliyê baweriye ve tune baweriya wan pir zêde em bêjin ne zexme. Yani baweriya wan mesela a ku Theodor Herzl baweriya bi tümî tune. Û dibe em ateîstin yani. Hatta ê ku niha Netanyahu Benjamin Netanyahu yani jiyana wî, jiyana pîdeka wî, jiyana darikî wî dinêrî yani ji din, ji dûrê her diniyê yani. Belê. Ekê Seyfeddin em hinek vê der çend gotinê de jî li hev top bikin lewra wextê me hinkî zû derbas dibe. Erê. İja wextê ku sosyalîsta devleta İsraîl ava kirin, gor xew dibêjin, işte ecêb ev e Sqayfî qut yani ser lehvatina emperyalizmê ku li ser ümmetê cik bela kirin devlet Ji aynı serêwan insanê sosyalîst aynı serêwan. Binêre sosyalîsta Siyonîzmê ava kir, devleta Siyonîzmê ava kirin, li gor xew dibêjin û alî dinê jî em bêjin li Sûriye bel Iraqê bel Ürdünê ve ûlvan cê dinê ê ku hat bûn serokê devleta pîş sosyalîst bûn. Wextê ku bê dinerin xwedêgiravî li hem ber İsraîl herbekî kirin, herbekî bi henekî kirin, ne ji can û dil kirin. Yani ji roja ku devleta İsraîl çêkirine emperyalizmê heta îro devletê sosyalîst tu zehtekî li İsraîl nexiste, tu teada wan negeşte İsraîl. Ev ya heta kengî ajote, ev ya heta 1977 de bi Şeyx Ahmed Yasîn û hevalê xwe Hamasê ava kirin. Binêre heta wê çaxê ümmeta İslamê hat xapandin. Yani ji dor ümmeta İslamê çê kirin? Wek wan xepandin vay işlemê İsraîl anaka bikujin, anaka henda bikin, anaka bikin. Vê xepandinê ümmet hatin sekinandin û İsraîl jî her ku çû erdê xwe firek kir. Her ku çû qetlamê xwe zêde kir û tiştekî ji bo wan nehate. İda ümmet çi fêm dike? Ümmet zen dike ku em bêjin Ürdün be, Mısır be, Irak be, Suriye be dêgiravî van devleta li hem ber İslamê berxwedana kirin. Tiştek hatine ye. Van devleta ümmetê dixapînin, ümmetê din sekinandin ku kes tiştekî bi Siyonîsta neke. İda ku Hamas ava bû, İslamî cihad ava bû,
Ve çağı he İsa'yı nu fem kir ku vay hezeki ilham beri ve heye. Hatta em piştgiriya ihwanê jî tê hin navê. zaten Hamas bu Bele. ev koka ihwane. Bele. Yani Hamas'a ku Filistin'e hati avakirin yani hezeki ihwane lüvedere hati avakirin. Sarok rehberevan giş kokavan jî ihwaneye. Belê. İhwan rast vakti ku Seyyid Kutub wan de hebu hatin Ali Filistin'e kirin kuvvetavan geçti ama ev cemaat olarak hatin Ali lüvedere kirin. Em qarat devleta dikin wan devletê ku dibên em serok û rêberê milletê xwe ne wek em ê bêjin Hafiz Esad wek em ê bêjin Saddam Hüseyin wek em ê bêjin Kral Abdullah wek van insana vana wek em ê bêjin ek Filistin Kurtuluş Örgütü serokî wî vana milletê xwe xapandin ümmetê Yaser xapandin Arafat bahsi Yasir Arafat. rast Yasir Arafat ava ümmetê xapandin şükür İsa ile her küçü cek işgal dike berxwefirat kire binere em viya bira milletê me baş pêm bike ku birayê me ê Filîstînê ku li hember Siyonîzmena nebûna asteng li wan rêteng nekirina li wan bîna wan neçikandina li gor ku wetê we ewila got ve got Erzil Meb'ûd yani erdekî ku ji wan hatiye diyarkirin li gor wê Erz Meb'ûdê belki îyo bahtana Şamê jî belki bahtana Baxdayê jî belki bahtana Kurdistan Türkiye jî Belê. yani wê vana her derê işgal bikirina bila Belê. milletê me bi xatir ku îşgala İsraîl zêde nebe ji Kurmanca ji Türka ji Ereba kî bi ji Farisa kî bi bira dengê xwe bilind bikin da ku ev mara hê serî bil nebiye ev mara serî daxin jê pêkine. Yani ev hate famê kesê ku bi nêrîneke însanî li vê meselê din hêrin ew jî însanın heqê wan jî hene mesele ne ew e ew li wê derhatine bicihkirin li ser projeyekî ne em bêjin yek sale deh sale projeyekê pir mezin û hinek jî ku dibêjin ya ew ya mesela Kudüsê mesela Filistîn mesela Erebaya ya mesela xelqê wê dere mesele ne ew dere çavê Siyonîzmê di van erdê ku em îro lê dijîn di van erde da jî heye paşveçûna meselê hate famê em kêkê Mehmet Baran di êrişên dawiyê de ku li Xezê hate kirin û berxwedan jî wiha ne zexmbûyan jî hinek teknîkê ku hê wê çawa rejima Siyonîst em bêjin meğlûb bikin û wan bînin ser çoka hê wan teknîka pêş ve nebiribûn bi temamî çeteye terorîst êriş dikir û malê wan xanî wan xera dikir nexweşxane xera dikir qetil dikir me jî vê sewalê dipirsî çima deng ji hêzên ku divên em mezinê dinyayê ne wek Emerîka wek Yekîtiya Milleta çima deng ji wan dernayê me vê dipirsî elhamdülillah îdî em vê sewalê napirsin belkî xeletî be jî em vê sewalê pirsin lewra deng ji wan dertê bi rastî deng dertê deng jî li hêla çeteye terorîst dertê yani Emerîka piştgiriyeke aşkere vê neqlê jî da çeteye terorîst Yekîtiya Milleta ji xwe bêdengiyeke wiha tê de ma bêdengî jî destekkirin piştgirî dane lêbelê tiştek dinê derket ev car xelkê Müslüman tevî dewletan jî yani serokê dewleta jî êdî hêdî şiyar bûn lêbelê em piştgiriya Emerîka û Xerbê dîsam em ê xeber bidin çima vê piştgiriya bê em bêjin bê menfiat jî dide çeteya terorîst tevî ku ewqa qetlîam ewqa heqa insana bin pê dikin ewqa qanûn û nîzama ji xwe naz nakin vê bêperwatiyê ji kê dertê Belê yani tedî di pêşiya vê meselê de jî ku em lê binêrin em ê bibînin lêbelê di vê herbahanê de ev şerê vê paşî ku çêbû di dehê mehê de û heta 21 mehê dewam kir bi 10 rojî di vê wextê de tedî van paşiya piçikî dunya piçûk bîye yani bi awê lênihêrtinê û ku mesele veşarî namînin bi awê ku tedî dunya bûye
چاق بویە چاها ئینتەرنێتی یەک ئەگەر تەلەفۆنەوی دەسیویدا بە تەلەفۆنەوی قامەرەیەژی و تەلەفۆنەژی و ئینتەرنێتەژی و وەختێ بخوازە دوێ ئانێدا دوی زەمانیدا tiştê ku çê dive bi zindî bi dunyayê re parve bike ev ji belavî tiştî di nav 10 roja da dunya bi temamî eger ku tedî serokê dewleta ê Müslümana dibin çi ê xeyrî Müslüman İslamê dibin wextê ku goyê xwe bigirin ji zulma Siyonîsta û İsraîl ku di zemanê berê de kiribûn goyê xwe bigirin jî milletê wan êdî sehet dikirin milletê wan qebûl nedikirin milletê wan digotin heyran sebîd tê kuştin pîrek tê kuştin xaniyê sivîla topa berî binî didin tînin xwarê li ber çava û tedî hinek jî wî li ber çava dikişînin bi telefonê xwe bi dunyayê didin zanîn yani dünya dibîne veşarînîne ji bela veşarînîne êdî ev mesele ne mesela bawerî û înancû Müslümanetiyê ye mesela insaniyetiyê yani wextê ku însanekî baweriya wî çi dibe bira bivek eger însan ve însanê tedî Avrupa û Amerîka û goya yani goya tedî em dibêjin ê ku medenî ne ku nemedenî ne yani ji bo pisîkekî ji bo bibexşînin kûçkekî dikarin temamê dunyayê bi xwe bihesînin filan kes tedî zulmê li kûçkekî kir li pisîkekî kir dibêjin yani vana însanin vana eşrefê mexlûqin ew jî fena me ne heqê wan û heyatê bi qasî me heye İsraîl çima sebî û zaroka dikuje bi bawerî dikuje lê dixe dikuje bi hedef dikuje ji ber vî binêrin ez ê vî tiştî bibêjim min got ku ez dawiyê de bibêjim ev yekîtiya milleta divê meseleyê de ji bela ku tedî dunya tev li ser sekinîn nexwasim Tirkiye tedî zêdetir xwest ku tedî li hev bicivin ew yekîtiya milleta divî 10 rojî da çar cara li hev civiya li ser vê meselê hedîsê carekî tedî bi veşarî li hev civiyan sisê jî carekî bi eşkere sisê bi veşarî li hev civiyan çar cara li hev civiyan ti tiştekî ji wir derneket tedî car carna digotin em İsraîl şermezar jî dikin yani şermezartîkî mezin jî bi dengê bilind jî ji wir derneket wê çima derkeve yani ew tedî dewletê ku ji xwe xwediyê wê derê dizanin û ew dewletê ku 5 hev em jê re dibêjin ku daîmî û yê jê re dibêjin yani yekîtiya milleta şirket e endî şirketa van 5 dewlet wextê ku tiştekî ne li gorî dilê wan ve nexwazin ji wir dernakeve ji ber wî derneket tiştekî ji wir derneket îca tedî dunya li hêviya wan nesekinî û baweriya wan jî îdî bi wan nema û elhemdülillah hûn lê dinêrin ku dunyayê roja ku İsraîl dest pê kir sebî û zaroka kuşt û girt ser Mescidê Aqsa û nehîşt ku tedî di Leyletül Qedrê da nehîşt li mêjê xwe bikin însanê bawermend û wekî din derketin soqaqa û li hev civiyan û beyanata dan û yani li derva bûn millet bi wan re li derva bû ji ber wî çavê Amerîka jî tirsiya İsraîl jî û dewletê wekî din yani Amerîka bi xwe yani awê ku tê gotin divê em êdî nikarin van cürmê we bidin veşartin yani bes êdî tedî ji xwe heta ku Biden jê re negota bes wî bes nedikir yani İsraîl çiqas derbel ser xwe dixwar hinkî dinê zor didayekê dijwar dibû heta pîlotekî İsraîl vê paşiyê ku pê reportaj kirine xeber daye gotiye ew fizeyê ku Hemasê davêtin me pêşiya wan nedigirtin ew kîmiya me xera kir psikolojiya me xera kir bi dewletî bi temamî û êdî ji bo ku em jî xwe îqna bikin xwe tatmîn bikin me bi zananbûn wan bînayê sivîla ew mihîmata ku jê re divên aqillî binbayê aqillî me dibir dikir binê wan me wan bînaya danî xwarê piştî em tesellî bibînin ya jî em moral tesellî bidin xelqê İsraîl ku tev çûnek ketine sixinaqê xwe binê erdê newêrin derkemin rûyê erdê yani
افجی شرفه کی مزن و ربی عالمه کر نصیب ما تمام مسلمانه اره که سیفالدین آغرمان ام بوه دیسا دوام بکن جبو نابری چند دقیقه هیه اما ایرو برنامه خو حتی ساعت کی دیجی دوام بکنه انشالله حتی ساعت ده اما بدومینن لورا هی خبردانی کو اما بکن هنه سر به مسئله سر پشتگیریا امریکا و دولت غربی کو آشکره حتی هنک دولت غربی تبی وان قتلیاما و وان بیریتیا و ناس نکرنا حقوقا ناونتوی دی سارابو على چتیا تروری د قروم خوی فرمیده بلند کرن آوایی که آشکره پشتگیری دان ون وی چواد خوینن لیبلی افجی هیه ام ویجی دیسا وک سوالی که جمعت کارم پرسن خلقی وان دولتا وک سرکی وان دولتا نکرن دیسا رابون لهمبر وی ظلم و وحشت دنگی خواه بلند کرن گر ام وان هر دویا بدن که لکا هف چه جه درته؟ براستی سروکی دولت مسلمانه و ملت للناف دولت مسلمانه لسر مثلا فلسطيني ولسر مثلا عدالتي لسر مثلا حق و حقوق ملتي خو اگر گو و بالکربه دوام لی نلهفن يعني إيرو أف تشتيل ناف دولة المسلمانة تشي دبن أف سازية قول همبر سيستم أراد بن أغلبج عدالة سازية جي حقوق سازية بحقوقتي تشتكن شكايات دكن و لبر حكومتي خو قه بماشا قه بالسلاح وسائل عيشة فعاليتي خود ماشيدن دولت أوروبي وقتی گوش ملت خورا سروکی وانا دشتغلن جوانا رد بیجن که ام لسر عدالتنا حق و حقوقنا ام مدنیتن ام عدالت حقوق ام ددنا دولت گو نا أوروباینا ام و سیستما و سازیا ام لسر پیاته لن گه بسلاحا گه بپرا ام یاردم ددنا و ام دموکراسی ددنا اخراج دکن ام وانا مدنی دکن ویناج ملت خورا دگوتن و بناوی و مدنیت بناوی و دموکراسی دولت مسلمان چه کرن؟ سومرگه کرن خوینا مسلمان عرضا مسلمان زنگینی مسلمان اشخورا دزین دانوی ملاتی خو وقتی گو مسئله فلسطین دا وقتی امریکا دگو امی و لحفدو بینن انگلیز و فرانسا امی و لحف بینن اما تالی هات فهمه گو امریکا داما تمام دنیا هشکره که گوچه گو قدوس پایتخت اسرائیل از برسبیت و ناست کم وقتی اشتغالی گود معلومه ملت دولتا و سروک و دولت اروپایی تشتی اشتغالی گودن و عملی گود کرد الهبدو کت وقتی گو الهبدو کت وی ملتی فهم کرد گو عدالت زیه وقت گو برای ما حمجی دیاری کرد ایرو تشکی و شرطی نامینه ملت فهم کرد گو اف عدالت سیه اف حقوقیه ظلمه جبول ملت شکر ملت او الهمبر واسروك الهمبر دولت خو او قرار خو او تشتی گوت فکرین بیان کرن ایزاه کرن درکتن سکاکا درکتن کولانا و بی شکلی چاپمنی دراته ایزاه کرن ها یعنی دولت مسلمانه بر همبر و دولت گویی رو جوی چتا سیونیستی را دبنا قوت و دبنا هیز او جوار دبیجم باربار بنارن او انسانی گویی رو گوچبرن دچنا و دولت اروپایی و بحرات خانقین و اناکی ناحوین دبی باربارن دبی تنلما دبی زرار دن ملتی ما دبی امنیت باراتنا حجومی جامعیات کن ایریشی مزگفت دکن مالات شوطینن افجی که ابدویزین اغلبه چیه؟ اب سازی گوه سیستم دولت اروپایی نف خوده
آوا کرنا جبو خاطر بولو يعني اف جيروكي جو حتى نهاج مسلمان دوغوتن ام اف دولة اف حتى سيونيست وفلسطين ميل هافينن امي وانا كي وكا هاف بوزنين عرضا وانا ميل البحر فكن امي في خويني بسكنين امي في او في حالي مهاله دوام لكن او اشتغالي تقوتن سوزي تقوتن بطال بو بيش يقول اف سوزي تقوتن اف اشتغالي دان بطال بو هجنو ملت اجيكي سري خوراكر لهم براناكي هكر قوبي بالاوا وزير امريكا شو قلت گو اگر گو ایرو اف چتا سیونیست بناوی دولتی گو مچه کریه ده ناو عرض مسلمانه ده تنبانه منی دولت اکوا کوی ندیس چه کربانه چما؟ جبونا خاطره گو مسلمانه مشتغل بکه با مسلمان پی بلا بکن و دولتی وکا امریکا و وکا اوروپا او سومرگتی خو او اشتغال خو او اشغال اخو چه بکن زید دوام بکن و زنگینی اخو به شکلی بقادینه yani ev tişte go îro te serê musulmana xelkê Filistînê û xelkê dinyayê go li derkevin kolana derkevin skaka û dengê xwe derdixin û ev rojnameger evê go çin wa diran dibînin eskerê siyonîst li wa dixin wa birîndar dikin heta wa dikujin heta heka go bina çapemeniya Reuters'e ya BBC ya Deutsche Welle Almanya tayara bu bomba aynı xwarê denî kesî derneket li Amerika muxabir rabû heqê İsrail de iştegalî got çima te diştegalê ew hemen çikirin ji gorevê menê kirin. Associated Press, Ajansa Amerika. Ajansa Amerika. ایرو یعنی خلق دنیای جی و خلق مسلمان جی که فهم کرن گو اف عیش بزانبون تکرن پیلان تکرن اگر گو دولت مسلمان ایرو سروکی وانا که لهم برده چتا سیونیست دنگی خود درخسته میشه هنگجی جی مجبوریه چتا سیونیست به یونان را به مصر را به فرانسه را د حربا سپیدا د بحرا سپیدا اق دنیزه ده چکر خواسته گو ترکی تیخ حربه دست به مجادله یعنی کنگی گو فرصت دبینه اشغال دکه عرض و آب جرا فرق ناکه yani fitne fesadiye işe venake. Tetbikat çekir ne yanlış mı neyse? İştihali o hına. Behevdura tetbikat çekirin. Tetbikat çekirin, anlaşma kırın, Mısır kısın hole, devlete Birleşik Arap Emirlikleri kısına hole, aştara bejim, gelik saziye gayri meşru silah danvanake, eyleme kırın, suikast kırın, yani devleta Suudi dana piştaxo, dişte goji deste vanake hat, yani dikkat. Abna bizanabun tekriş buro, وقتی گو وزیر امریکا ویزاحت ده وقتی گو چته سیونیست ایرو بنابه دولتی تنباد نافه امت اسلامی ده من ایرو جیک شکر بنا و افعش اف حرب و دوام کش بو خاطر مسلمان مشغول عرضه و نخی اشغال کن yani ابزاربون تکره عالی بروکراسیا دنیای و محقق دسته خو زخم کرنه هم پشتگیریا غربی هم وک کو کرم کر هنک دولتین کو خلقی وان مسلمان لی سروکی وان maalesef tekiliya wan bihevdûre heye yek jvana Türkiye jî tekiliya Türkiye û İsrail jî bihevdûre zexme jêla ticarî ve siyasî ve bürokrasiyê ve lêbelê di sehayê da di nav milletê cîhanê da ew İsraîla mehkî berê û a îro ne wek hevdiye hêza wê ketiye em vê dizanin ji aliyê psikolojîk ji aliyê naskirineke ku çeteyeke dijware çeteyeke xwînxware çeteyeke bêînsafe ev ya ji teref gelê cîhanê ve xelkê cîhanê ve careke din hate naskirin ev ya muhakkak hinek sebebê wê hene dema navberê hatiye mêvanên me müsaade hebe
عفوا Kerem kın. سالا 1972 دا 24 نیسان دا روژا دشنبه لترکی تمامی مکتبه کرنا تحتیل بطال کرنا جبرگو سالا 1948 دا دولتا اسرائیل شویا پیروز کرنا یعنی تش نولد نام مسلمان دا چکنا وقتی تشوپا تاریخ تبلی حدود کت سریع چقای تشتکی بین جهت پیش جهت سریع دا İsrail haya, Siyonizm haya. Yani vi 20 sali davi o biz beriya 20 sali muhakkak li Türkiye hinek tişt guher yine li beli ev paşveçuna Türkiye li servan meseleyi vahadaş hakikaten pır ne pakıcıyım ve dizanın rastı muhakkak habere var. Seroki devlet ki Müslümana jî ne başladı İro da pirozbahi de devan de ava kirna Azerbaycan. Bahsa Azerbaycan etkin. Beli. Tamaşaların heyecan me kısmı evvel hinek mesela Siyonizmi xwest em fehm bikin ovan erişe dawiye kısmı de diyada em edi zafer xalqi Filistin haber bidin berxwedanê haber bidin hêz û qewetê haber bidin paşveçûna berxwedana Filistinê me haber bidin bi tamamî bêîmkanî û tengasiyê maddî kütê de ne jî çawa hatin ve seviye hatin ve ko İsrail lehember xwe çok le şikandin eminca bahsa ve berxwedanê û vê zaferê bikin diştî naberê inşallah. Temaşavanên hêja em careke din li pêşberî we ne em berxwedana xelkê Filistîn û Gaze xeber didin berxwedana Hemasê û hêzên berxwedanê êdin ê Filistîn lewra ne Hemas tenê hêzên ku di berxwe didin û li wê der serî bilind kirin li hember çeteya terorî ne yekab tenê bû ne Hemas tenê bû lêbelê ji ber ku Hamas em nas dikin û pir pêş de bû hêzeke wê xurt heye em behsa wê dikin. Ev car îcamê behsa berxwedanê bikin, zaferê bikin, serhildan û serxwebûnê bikin lewra serhildanekî serkeftineke mezin bi rastî ev car nîşanda Hamas û pêre şehadet ji xwe em di vê rê de dizanin ku bê xwênrêtin, bê şehadet mesele ji xwe zafer nayên ew ji bereket e muheqqaq di dîroka İslamê de em kîja binêrin, kîja herbiyên binêrin, kîja şerî, kîja tevçûnên binêrin muheqqaq bi xwîna şehîda zafer hatine qezenc kirin û ew jî biye bereket ji bo Müslümana, ji bo hêzên İslamê. Ew milletekî wisane ku Xweda îmaneke wiha daye wan dê tê ber serê ewladê xwe yî ku şehîd bîye 10 salî, 12 salî yek damlekî stêrk ji çavê wê nayê elhamdülillah dibêje elhamdülillah ez dayika şehîdim êdî. Yekî din tê divê xwîska dayika min bûna şûna te da yani ez bûma şûna vî şehîdî da ti carî ji cephê nereviyan û tiştekî pir balkêş e temaşevanên hêja ewqa koçber ewqa penaber hene li ser rûyê dünyayê bela bûne nexastim ji erdnîgariya İslamê û ber bi xerbê diçin ber bi dewletên ku dewlemendin diçin di nav wan de pir kêm Filistînî hene pir kêm xelkê ji wê erdê wê axê hene û herî zêdetir zilm û taade û qetlîam jî li wê derçê dibin belê ew vê erdnîgariya xwe vê em bêjin axa xwe ku axa muqeddes e dev jê bernadin û her 2-3 sal 4 sal carekî çeteya terorîst
تدنێری بەسەر غازەیەدە بڕۆژە بۆمبا دبارینە بینایە دەهقات پازدەقات دینە خوارێ دبندە بدەها بە سەدا کەس قەتل دکە دوێ حربا داویێدە êrîşa dawiyê de 230 kes qetil kirin ji vana qismekî mezin zarok bûn, pîrek bûn, bi tevayî sivîl bûn. Çend hev leşkerê Hemasê şehîd bûn. Wekî din tev sivîlin lêbelê yek ji wan rokî pişta xwe nade Gazê, pişta xwe nade berxwedanê û ji wê dernarevin heta bi vê îftixar dikin. Ev jî me îftixar dike, em jî wan îftixar dikin û serbilendiya alema İslamiyê bi rastî lêbelê imtihana alema İslamiyê jî aynı zamanda. Lewra piştgiriyeke xurt lazim e ji wan re hem ji hêla em bêjin ku deng bidin xelkê Gazze Filistîn hem jî piştgiriya maddî jî lazim e ji bo wan. Ji bo vê jî saziyên civakî xebatên xwe didomînin. Em ê divê qismê dawiyê de jî qismê ku em ê heta saet deha inşallah bername xwe bidomînin. Behsa şûrê Qudsê bikin. Birayê Seyfeddîn Gündüz serê vê êrîşa Siyonîstan ku dest pê kir Hemasê navê vê herbê danî şûrê Qudsê hûn çawa dixweynin ser vî navî de em herin. Berxwedana Filistîn. Rastî berxwedana Filistîn Şeyh Ahmed Yasîn xwedê jê razî be rehma Xwedê lê be. Yani pêm kirin ku vê îşa bi kevira gazîkirinê bêhawakirinê vê îşa naqedin. û gotin ku em hêvî gaziyê xwe ji alemê İslamê bikin ser û ku rêberê wan giş firotayîne wana jê qwetî nadin me. Em ê çi bikin? Em ê çare serê xwe bikin. Rabûn 25,000 hafizul Qur'an dan xwendan. 25,000 hafizul Qur'anê wan ku Qur'anê hafiz kirin wan insana hinekê wan kirin bijîsk yani kirin doktor. Hinekê wan kirin parêzer, hinekê wan kirin endezyar. Yani îro li Filistînê tu bi kî bigirî hafizul Qur'anê, xatîbe, doktorê, avokatê, mühendisê. Yani xwendayê bûna xwe de di baweriya xwe de wana pir pêşveçûn. Ji ber kî pêşveçûn û rehma Xwedê be Şeyh Ahmed Yasîn vê tişta di 10 sal de çêkir. Yani ku di 10 sal de divê tiştî han biqedînin. Piştî ku vê milletê han yek baweriya wan qewî bû, yani rê wan hefiz Qur'anin, rê wan medresê xwandinê, em ên gişê wan xwandinê medresê û wan insana do me doktorekî wan eşteğirî digo li Filistînê yek însanekî tu cahîl nabînî. Yani kêmasiyê wan lîsê qedandine. Gişê wan ya doktorun, ya alimin, ya mühendisin, ya parêzerin giş xwendan e. Ego bawerî xwendin û mêranî ku bê cem hevdi ego ev berxwedan çê dibe. Wekî ku we gote heta niha elhamdülillah ev doktor birayê me doktor gote ego elhamdülillah heta niha vê herba ku şûrê Qudsê jê tê gotin yek hevekî welatê xwe nefrotî xayîntî bi welatê xwe nekiriye zanebûn nedaye İsraîl. Yani tu bilgî agahiyek nedawa. Ji bo xatir agahiyek naşe ji İsraîl re İsraîl ji vê kerba ama wilo êrişê li ser milletê sivîl dike. Yani bi nek em bibêjin işte avîdê cîkî li wê dira tiştekî hebiye işte li ser wê gumanê ew dirê bombal wan barandiye û tiştê han tune ye. Çünkü nizane kî li kê derê ye. Elhamdülillah. Heta niha pêncî û nê hev zarok hatine kuştin. O sî û nê hev pîrek hatine kuştin. Bala xwe bidinê ev rûreşekiyê jî ecêb e îro ku li Tirkiye êk dibên em haqê mafê pîreka em diparêzin di vê herba ku İsraîl li ser Müslümana kir û bomba ser wan barand û sî û nê hev pîrek kuştin yek hevêk dergê xwe birî nekir negote lanet li van Siyonîsta bê vay pîreka dikujin vay sebiyet dikujin vay îsanî ixtiyar dikujin. Ev rûreşiya wan e êk li vê dira em bînin ber çavê xwe. İda ev birayê ême ê Filistînê baweriya xwe baweriya wan qewî ye, zanebûna wan qewî ye vê baş bizanibin İsraîl êdî li xwe gêj bûye ku nizavê çi bike. Çünkü heta niha alema İslamê wek însanê nezan li hember Siyonîst vê serê xwe rast kir wek me
نقطع وده قوت دسته سوسياليزم قاوي خدا بيتن دسته سوسياليزم قاوي خدا بيتن انسان جاهل بو انسان سرقيوان فروتاي بو امبارا خدنه وان برايما فلسطين الحمد لله سروك رهبريوان يكجي خنافروجن اسرائيل يكجي خنافروجن امبرياليزم بي بنره ام بي زانبون براي خبدم فهم كرن ابو عبيده نها سرلشكر حماسيه الحمد لله ان شاء الله ام هيدارن او بدستيوي او مسلمان بم مظافره بردف کی حماسه یعنی جی بردف کی حماسيه سرلشكوان جتي قبول كرن بله وقتی که حضرت عمر خلیفه بیه علامه اسلامی ده و چه که مسلمان قدس فتح کرد سرلشکر وان ابو عبیده بن جراح بو یعنی ناوی ویجی الحمدلله هفدو دگرن ام ایجی دارن که وی دیتا دسته اف برایمه به دسته اف سرلشکر اسلامی او قدس انشالله او فتح ببر ایلا من وقتی که باوری هبه وقتی که زانبون هبه برای فاتح ملت خو به بده فهم کردن من یک خائنک در ناکبه در فلسطین دوی حرباهان ده یک خائنک در نکد و زانبون استخبارات ندان اسرائیل اسرائیل چی کرده؟ اسرائیل لسر گمانا لسر احتمالا لسر عجزبونا هندک خانی و مالباتا او کرن بمبا براندن من افتشتاج و برای می دکتر پرسی مگو پکالا yani millet bavariya xwe çiqasî bi Ebu Ubeyde dîne, çiqasî bavariya xwe bi Hamasê dîne, got min ere got heta niha Ebu Ubeyde berdevkê êk wek got Hamasê, heta niha got ji deheve êk dorawî pêv tu kes tê çavî nedîtin. Tu kes vî însan nida çavî yekî çawa ye, dişibe çê, wî nizanekî çawa ye. Ama roja ku İsraîl hücumê مسلمان کر ابو عبیده رابو گوت سعد ششی ایوارده امی گشت کن کولانا صفحه جادا امی پیش بدن امی سری خال برس اسرائیل راکن حقیقتا بیرکا بگره جداروکا بگره اختیارا بگره گشا و پیشتان و لهم برسیونیزم سری خال راکرن و باوره کی امنیت کی وها دناو مسلمان ای فلسطین دهیه yani İro İsrail ev yakitiya kul Filistin çebiye ev bavariya kulur çebiye ev zanabuna lur çebiye idi loha hayri maye yani wi gahva xopaş va avite benere hatta naha İsrail de 1976 şeş roja de şeş devlette ek halkı ve Müslümane mağlup kır yek ki bu yek Ürdün bu یک مصر بو یک لبنان بو devleti دوراوی شش روزه ده مغلوب کرد و devlet İsrail 10 روزه خلبر حماسه خلبر اسلامی جهاد نگرته جبوچه çünkü milleti ve çağa o milleti naha ne yakın milleti naha yek باورمندن باوریان قویه الحمدلله باوریان نهیجه یا دو دویا زانانه her gavê xwe bi zanebûn da avîjin nekin bi em ê bêjin bi provokasyonê davêjin her gavê wan bi planê bi projeyê bi îstîşareyê gavê xwe davêjin ya sesiya jî natirsin elhamdülillah natirsin خدا جو راضی به که سیفدین امی جاره کردن و بفتلن استودیوی برای محمد باران هنکی دیجی بحثا خرطبونا برخوادانا فلسطین بکن نخاسم حماس yani emtkarım ve bejin hezi ve leşkeri bi tamamı de Gazze'de. Gazze'ci 2 milyon insan de kereka Bahre'de u dorluan hatiye peçkirin u hatiye girtin şuhe pırı malzeme u ihtiyacın ku em bejin de çekirna çeku silahı da şuhe naçnoyedir. Yani ketine Gazze demirci, Hasanci pır hindike. Yani jibo hinek ihtiyacı belki inşaatı hinek u had için وكيدن معزمه دنجي شوان نكارم بفن نتسر مصري دفن نتسر دويلة دن و حربي دبحري دجي شوان نكارم بفن لبلي تبي وان بإمكانية خوشي
em dinêrin belkî bi 100,000 füze çêkirine û di coğrafyeke wiha biçûk de lê em dinêrin 10 ro çeteya terorîst bû ser wan de bomba dibarîne ji aliyê leşkera ve ti ewekî wan çê nabe yanî zayatkî wan çê nabe yan jî tesîseka wanî leşkerî tesîseka wanî ku em bêjin cepxane tê de ne nayê dîtin yan jî nayê zayat nayê zirar nayê dîtin. Ez tiştekî dinê jî bêjim nizam hevalê me re jî destê wan de heye tune Hemasê klîbekî vîdyokî pêşkêşî dinyayê kir. Di salê herba cîhanê yekemîn de diheb gemiyê İngilîzî ku tên ser Filistîn ve hundirê wê tije ceberxanê ne, tije em bêjin barût û mezemê silahê ne. Dûr da gemiyê wan noqî bin avê dibin û li gor teknolojî wê çaxê nikarin pê û li wê der êdî dibin avê de dimînin. Îro Hemas wan ceberxana dibîne, wan ji bin avê derdixe, dîne di belkî di tunelê xwe da dibin erdê da wana careke din mezemê fûzê ji wan îstihmal dike derdixe û îro bi ser İsraîlê de wan dişîne. Heta bi hinek em bêjin mezemê ku di înşaatê de têne şixulandin, ku di hinek tesîsê sanayî de têne şixulandin, wan kiriye silah. Yani teknolojiya xwe jî wan ava kiriye êdî. Erê hinek destek û piştgirî jî muheqeq tên ji wan re. Vê zexm û xurtbûna em bêjin berxwedanê em ê çawa bixwînin. بله تدی شو بحث کر انا گاز زد بن ابلوقا اسرائیل دای دالی بحری داجی دالی رشایی داجی بجایی داجی و تدی دروما مصر جیل برچاوه مه تدی رفع سنر قابسی کجرات ویجی او دریه کو د مصر داد که گازه او جی وقتی که اسرائیل بویجه وکن وکن وقتی که بویجه بگرن دگرن yani فرقاوی دری و اسرائیل جهبتنیه بله ام دزانن کو بسالا اسرائیل به ازنا اسرائیل بزماره کی بتنه ناچه گازه ایوانا اولان سلاح وان فزا به چی شکلی چه دکن اوان ریا خودیتنه الحمدلله خواهی تعالی جی پیشی اوان وکریه اوی که هند ویژن جتشتی کتدی مرف قوتا انسان داره امکانه زیده مزن جرا لازمه مثلا دولت مزن نکارن بلکی به تکنولوژی خوی آنا جی آنجا کارفن وی گمیا کت بحث کی دبن آویدا بتوی سلاحی درخن جوی داری بن جی استعمال بکن و جی سلاح چه بکن حتی او گمیا کت انگلیزا دوردا نوقی آوی بوو و دبن آویدا مابو و کدر نخستون امکان وان یا جی تدی مصرفی زیاده بونه چون در نخستن نه سلاح دهندری وی تنه دا او تشتێک و گەمیژێ هاتیە چێکردنێ ئەو دەمرێ وی و وی بخۆ ژێ ئیستعمال دکن ژێ ئیستفادە دکن و فزێ خۆ و سیلاحێ خۆ و تشتێ کل لە هەمبەر ئیسرائیل ئیرۆ بسەرفرازی لە هەمبەر ئیسرائیل دکارن بێژن ئەم ژی هەنە لەسەر پێ خود سەکنن تا بوی شەکلی ژی ئیمکانسزیە ئیمکانە چێ دکن مەسەلا هون لێ بنێرن فزای وان بتنی نا او فزای وانی کتدی دوان 10 روزه ده سریع 1000 حوی شاندن ارده دبن اشغال دا و پایتخت اسرائیل تل آویو کد شاندن که خیلی وی او دیارا به انسان تدی کد به انسانسız hava aracı کش بو استخبارات توپ بکن دشاند سر اردی اسرائیل دجوردا لیدن هرت و استخباراتا خود توپ دکر او uçağı جی هفو و بشون دا دانی تشتک جی پی ندبو و پشتیویا تدی görüntüyü jî bi dünyaya ra bi İsrail ra jî parvet kir binê min yani ew herêma bulga ku leşkerê te têda bicî bûye di jor da milên hirtiye û fotoğrafî kişandiye û istihbarata wîstandiye ez dizanim ku ez ê van füzeyê xwe silahê xwe bavêjim ku derê bi zanan bûn
ایدی روژا پاشی دا افتشت بالا مرف پردکشینه اسرائیل کت تنگاسی کی وسا بتنه جی طرف خدا بیک آلی یعنی اگر بسی نب حماسی را لسر معسی رو نشتنو و قرار دان اسرائیل بتنه خو یعنی بسری خو جی طرف خدا تک طرف ویا اعلان قبول کرد کرد. قبول کرد تمام از ایدی لو ناخم حتی که فزا ناویجم اجی شو حماسی گوتو که فزا وی ناین و اولی انسانی می سویل ناخن امجیل ایوانا ناخن بله دیسا بردف که حماسی دگوت بیانات دا دوان روژه پاشی دا گو محاضری کی پرزیده مزن و گران جبوك ام هجوما خويا بكيس لإسرائيل بكن محاضرية ويكربو إجا نفناكو أنا فزي مدشان دنيكي دها بيتر دها جرانتر دها برفرة ما هجومي وان بكرة إدي هنك دولة نافي وان نافي جا هنك كس ودولة كتن آري وقوتن هجوم نكن وإسرائيل أقر بسيد خوازه و او بکه به شکلی من ما وی سالدریا خو هجوم خو ما نکر ما دست کنندنی بله اگر کو او بفتلن امجی بفتلن افجی ددنی شاندانه افتشته کو افزی کو آوتنا اسرائیل بلکی جسدی او امکانی کو دستیوان بلکی جسدی هی یک نیوه افدده نشاندانی خود بیان کردن اوان فیزیک مشاندیه ده سالای دپویمه ده بون بله موانا پیشی استعمال کردی یعنی او فوزیه می هی تکنولوژیکن هی منزل وان زیاده تره درشتره ما هی وان استعمال نکردی یعنی بله یه دنیجی کو بالا معرف دکشینه افتدی سیستما اسرائیل کد بجا پاراستنا فوزا کو سرخو عرده خو کو فوزا ورن نهیله زرار بدوانا اویاجی بخو بدوی خو او اعتراف کند ویژن جسدی 25 ما او کریا فزی اسرائیل فزی حماسی ما جسدی 25 پیشیوان گرتیه یعنی ما ام بونه ما ام بوی سیستما خو ما نهشتیه که تدیل عرض مکه و وکیدن جسدی 75 لوان کتنه یعنی بله کام ویج ام ویج که کسی فدین بپرسن که کسی فدین آرمان ما حتی بری و شر ایریشا ده روی بره او تکنولوژیا چته تروری دهات خبردان وک افسانه کی دهات گوتن اسرائیل سر شهری خو قبه کی آوا کریه سیستمی کی آوا کریه دما فوز هرم سرده و یال جورش خو امبیجن وان بطال دکه وان تنه دکه و شخوا ده شرکی که وهاج دور و پیرا بیکرن تو احتماله که ضرر و خساره ببینه تنیه ده وان ایریشین ساله بره ده براستی حماسی جی فوزهی که دشاند و در دن هرد که لجورن هی وان بطال دکر حماسی جی تکنیکه که دنه افجار استعمال کر بجاره کی سریا صدیده به هفدور فوزیات شاند و افجی کیماسیا و سیستمی درخست هوله یعنی اوقا به پری و به تکنولوژی که هاتی آوا کرن لی سیستمی به آخله کی حماسه کو امبیجن ده ایریشا خود تکنیکا خود گوهرد او سیستمی بطال کرد و هزا برخودانی ون شواد خوینن برای سیف الدین آغرمان جبو پیش روژه جی البته معلومه حماسه نوی وی شرع هنه دانی چه دانی شوری قدسه و پیشی و گومج بر دست پی بکن از خوازه من که دور داشت خبر بدم کرم حتی ها ایریشه دولتات تروریست به چته تروریست لسر چون لسر عرضه فلسطینی مال خلقی عرض خلقی غصب تکر اما دما تالی چه کرن پشتی گو امریکا گو قدس پایتخت اسرائیل قبول کرد و دنیای جی اعلان کرد و لیدشی الچلیکا خو
ذكر السفيرتيا خوجي براوي دري هنك دولتي أوروبا جي قراستاندن وذبيد رمضان دجي عيد دجي حجوم إيريشي خو بالقدسي كرن يعني حجومي قدسي كرن خماسي إعلان كر جو هاجر هون تركا و إيريشي هنا دكن سر قدسي وخلق قدسي بكن أنا أو مقدسات ما سنر ما چizgiya ما صورة خطا ما صورة أم قبول لكن يقين نكرن وانا تقول بلكي وكبري كوچاني كب كبري ورنما ve çilani navi ve cengi ve şerri dani şure kutse dani. Yani ne okwa şure beriya, şure zingargırtiya, şure şkabraya. Ab şure kutseya. Malume ya Müslüman nokta gom dişine hacı teyit kebra tabi şeytan evnaki çe evnaki işareteka, nişaneka. Kebra avetna şeytan nişaneka. Hazreti Davud be kebra ki ne yarıxu şhole rakir. مسلمانê Filistinê zarokê wana nextiyarê zarokê ab kevra dest pê kirin piçûkê ab kevra dest pê kirin ew kevir hatine halekî wilo gobû nefûza elhamdülillah wextê ku Hezretî Musa û milletê xwe ji ber Firavûn derketin çolê millet li paş xwe meyzan ji leşkerê Firavûn rêj toz û dumanê xwe tune xuya nake cîkî gopê de bazin di erdê de nema di bejê de nema çolê de nema الپیشیا خو مئی زندن گو بحره گوتن چه گویا موسی مهر نکو رب عالمه حضرت موسی را گو چه گو بره خو بده بحره خدای تعالی چکر مئی زن پاشا و عسكر لشکر کی به حد و حساب والپیشیا و ناجی بحره کا کور و درش هنگی yardıma رب عالمه کتحوله يعني براكي ما قوتن قوشتش بن بحري جميع روكيتي كابن وسائل جبهان لك او كده خداي تعالى وي زمان يجيش بحري يردم دا مسلمانه خلقي ويدري ايروجي كي يردم مش بحري دا مسلمانه وقباجي كي تقبا وكا قبا ربي عالمي ساغلم وقوي تنيا او كسي قو ربي عالمي اليكار بجرا تحساب كتاب عبدانا پیغمبر عليه السلام قوتيا گوتیا وقتی انگانا گو تمام دنیا لسر سری تبی به یک وقتی خدای تعالی علی کار به نکارن قاسی مو کی ضراره بدنتا وقتی گو خدای تعالی نهاره تبی تمام دنیا جواله تبی نکارن قاسی مو کی فایده بدتا هل هم بر بناکی قبا حسن یا اسرائیل لهم بر قبا رب العالم البته نتشتکا حماس برینها وقتی او فوزای بچوچک وقتی چت کرن اسرائیل چو فابریقه تکلا فابریقه اشتباهیم دمر بتونه چت کردن چمنتو بمب دکرن دگوجوادا چت کی دگاره ابنا ناوه فابریقه چمنتو یا ناوه فابریقه نظام چیه اما aslında فوزا درده چت کی بمب دکر ایمها دکر ها اما hat hareki ولو خدای تعالی yani yardım و قوت و زانبون دوانا کی و hat fi hali زیادیجی ام بکارن و بجنی ایرو علسر عرضا فلسطینه جنگ و جهادا مؤمن و سیونیستا یعنی یا بنی اسرائیلیه گوت قرآن دا ناوی و ادرباش زارویا ایرو سر عرضا فلسطین جریان دکه ها او تفسیر او ملت فلسطین جبو خاطره گو مخاطب و تفسیره و آیت یا او کفر او دار او کوچانیک وقتی ایرو دبنا آیت دبنا دليل وكابن حركته خلقه فلسطين بنا شرف بينه وكو ابراهيم السيفدي يجي يذاكر يعني علم وزانبون وايمان وقت كسر هردو خدای تعالی تمام امکان زیاد کی امکان و الحمدلله او کسی گودگو مسلمان نما کارن ترور دولت اسرائیل دولت چتا سیونیست ایرو امریکا اداره دکه ایرو دولت اروپایی اداره دکه ایرو دولت آلمانی گو هیتلر اوقا yardım و قوت و کشتن و حاصل ده و جهوع او آنین خصنا عرضا فلسطینه bu sebebi vana ki او dahi düşu çıtkır özür beyan dikir. Özür beyan dikir. Devlet ka ایرو گو بوی حالی خلقی بر ملت دنیای دگو کس نکرد دگو چه دگو قانواسیونل
yani askeri güceki hezeka uluya gote tamamı teknoloji ve imkan iro destewa dahana kesi deynet kir. Fakat halkı Filistin'i, halkı Müslüman او شکاندن بوا فوزای بری جرباندن نقطه ضعیف تثبیت کردن فقط به فوزای قوت و فوزای و مسافه و هی بهتر چکرن ایجا او قوت درباس کردن و اف زافره هناکی استاندن تشتکی دیجی یعنی استخوادن دیده ایزا بکم یقینی و بهوریا اسلامی دا ما مسلمان دا ده بهوری کولو تنیا جنگ و جهاد جبو خدا جبو مقدسات ها جبو معبد جبو مزگفت او کسی دویره دا بکشتن شهید خدای تعالی جنت دایه ها او کسی گود دویره دا جنگ و جهادت که جهدید که بقوت مادی انسان نکانوی بسکنینن ده حربا پیغمبر علیه السلام و مشریکا دا بشوره بتختا بدارا ایریشی مشریکا کرنا بالتخطى ودرا تاريخها إسلامي في الحمد لله زنجينة تجربة مسلمانة زحفا جبروا له أف تشتي وصف أوصافه قدام ذي دولة ذكرنا وكا حوتكي وكا جانوارك ما صن ذكرن قلت كاس قارشوين نكاري هرو فوزك تابت آلي إيران يك تابت آلي عراق يك تابت حتى دو سوري أردن مصر لبنان نهاية طياري دولة دان عرضي كسي نوري وديبكي أما الحمد لله چند زاروك مسلمان وكا حضرت داود بكوچان و كوكاورا دست بكرن و ايرو او دولت للدنيا الرزيل كرن باوي و مظنه و گو امريكا اوروبا حتى وانا داهي جيرا قد گوچو گو بتنسكني تهري و داهي يعني اموي ايرو جهر كسي را امكارن اعلان بكن الحمد لله بشرف و عزت ايرو فلسطين زورا دولتا چتن تنينه بريا زورا سيونيستا تنينه بريا زورا امريكا زورا فرنسا بريا زورا اوروبا بريا زورا ارمنيا زورا يونان بريا زورا مصر بريا بدرن الفتih دوی جنگ و جهاده دا درکت سکاکا ندشتن ملت مسلمان دوی دره دا چه بکن؟ ابو عبیده گوزده که سکاکا وانات گو قیمه منه کسبه ایمه درکوی دور دا دایی اسلامی وانات هم بروارا کرن اما دوی دا الحمد لله بعلم وزانبون وسوز وعدالة بنرن محاضرة BBC أو سيونيست يقول كتبونا شكفتا كتبونا بن عردي كتبونا صغناقة كتبونا بشتا ديوارا جوارا قوتن فا دولتا و إسرائيل نتانياهو قوت ما الباخو ما آگر پرستی يعني بستی كريا يعني آتشکش كريا چما هون درناك هبن قلتن حتى أبو عبيدة قراره كي نديش إزاحات كي نكيم درناك يعني نياري واجي كي لهم برسوزا وانا كي أمنيت دستاندر ها أف في تشتي فلسطين مزافر كريا الحمد لله معنويات مزافر كريا ها چند دولت مسلمانة ياردم كرنا وفلسطين حماس بخوجي متشكل مكتوب شيئا جد هناك دولة المسلمان هناك إنسان سروق وزير أوجي شيء ويا أمنا بتشين ويا يردما مسلمان شيء الحمد لله فقط دفردا تشتغو المسلمان في فلسطين مزافر كرنا لهمبر في جانواري أف جانواري هناكيجي كي برازيل كرنا رسوا كرنا بچوچ کرنا ایمان و بهوری و یقینی و زانبونا الحمدلله تاني بخدای تعالی دانا امی جاره که دنجی دورا گوتنی بدن و انشالله میوانی ما سه میوانین ما هر یک جوان 4-5 دقیقه دیجه میوان بدن خبردان جبو ما درده کی دیجی هیا براستی جبو ترکیه یعنی دوی حربا شر و ایریشا داویه ده ترکیه خلقی خو جاره که دن امتحانه که باش تا براستی جه هیلا دنگ داینه و امبیجن عالی مادی جی دیسا دسته خود دریجی خلقی غازده دیگه لی بلی مثلا کرجی که هیه که ام ویجی دزانن او سیستما پاراسنا فوزه که دمیر که بجرد بیجن yani ediye ve aşkereye ko maalesef ji Türkiye jî wê piştgiriye distînin yani
piştgiriye ke em bêjin istihbarî, piştgiriye ke askerî, leşkerî maalesef ji Türkiye jî diçe her çiqas rayedar bi dengekî bilind destek bidin, piştgirî bidin xelkê Filistîn, divê piştgiriya xwe de samîmî bin jî lê ji hêla têkiliya leşkerî ve maalesef Türkiye jî divê de lazim e êdî hinek qebûlê xwe, hinek ew kirinên xwe berê êdî terk bike. Ev ê ji xwestineke raya giştiya Türkiye'ye îro bi yek dengî xelkê Türkiye piştgirî da xelkê Filistîn hinek dengên ku li hember vê tişta digotin welatê me dibin em bêjin îşgalê de ye çima hûn bi derdê Qudsê îro xwe enerjiya xwe vala em bêjin îstîmal dikin. Ewana ku em nehesibînin û hinek muhalif jî ku em bêjin li ser vê meselê bêdeng diman wekî din xelkê Filistîn bi temamî em dikarin bêjin piştgiriyeke baş dida xelkê Filistîn lêbelê ji hêla rayedaran em vêya nikarin baş bêjin. Ji bo exlaqê şer û herbê jî bi rastî xelkê Filistîn û Hemasê imtîhaneke baş da em vê dikarin bêjin bi temamê qeweta xwe, hêza xwe çeteya terorîst êrişî Xezeyê dikir, êrişî çapemeniyê em bêjin nexweşxana êrişê zaroka dikir lêbelê Hemasê ji bo ihtiyacê xwe însanî em bêjin temîn bikin êrişên xwe carna di dest seknandin û vêya jî îlan dikir. Em di nava van saeta da êrişî xelkê İsraîl nakin, derên ji bin erdê, derên ji wan kolanê ku dibin erdê de çêkiriye, herin ji xwe re nanê xwe, ihtiyacê xwe temîn bikin û dîsa birevin, em ê dîsa êrişî we bikin, êrişî dewleta we bikin yan jî, êrişî wan leşkerê ku bi ser me de tên em ê jî êrişî wan bikin, vê temînatê dida wan, ev jî ji axlaqê herbê tiştekî pir balkêş bû. Kekê Mehmet Baran divê êrişê de tiştekî dijî derket. Yani em dizanin di nav Filistîn de jî hinek em bêjin ji hevdû cudatî heye. Yani qismekî Hemasê ji xwe destek dikin, piştgirî didin. Lê qismekî hê wiha em bêjin seküler û bi zihniyeta çepkîr û em vêya fetîhê dikarin bêjin. û Muhammed Dehlan kî heye li wê der ji xwe ew jî hê hinek hucreyê wî hene dûr da. Lêbelê xelkê Filistîn û bi pirê bajarê xwe, bajareka xwe ev neqil derketin kolana, bi kevrê xwe, bi heta hinek xelkê Filistîn û Erebê ku bi pirayî şehrê İsraîl têne naskirin, wan dere da jî derketin û dengê xwe bilind kirin. Ji bo pêşerojê ev tê çimanê. Belê. Ana tedî wextê ku herbê pêşî em lê mêze bikin ku İsraîl bi meznantî û bi quweta ku pê fexr bûye sala 2006 da girt ser Lubnanê. Ew herba 33 roja ku em jê ra dibêjin. Bejayî da ketê. Bejayî da ketekê. Ji xwe di bejayî da ketê û di hewayî de jî lê dixist bejayî de ketekê. Yani ketina wî ya bejayîyê da tedî sona wî anî 33 roja di ber xwe da û ji wir derket car din neşûrî. Belê tedî em tev dizanin ku hinek erdê Lubnanî ku îşgal jî kiribû jê derket. Yani di wir da nikaribe ewlehiya xwe temîn bike ji wir derê jî derket. Tedî bilmekî Golan Tepesî ku jê ra dibêje yani bilmekî wî jê mecbûr derket. Belê di pey wî de sala 2009 da girt ser Gazeyê dîsa û tedî Furqan Savaşî herba Furqan ku çêbû di wir da jî 22 roja di ber xwe da. Yani em lê dinêrin her diçe kêm dike îcar jî 10 roja ber xwe da. Yani di vir da hem ew fereseta Müslümana ku tedî herb jî stratejiya wî heye. Herb jî aqilmendê wî tiştî hene.
دولت دبن و الحمد لله عملية دنهيرن حماس جي بقاسي دولتكي او بيركيماوي تشكيلاتاوي وحلاقة حربي وبشتي حربكي جخرا درجة بستينا استراتيجية خو بيشتا ببا دو كدا كما سيوي هنا دو كدا لازمكو بيشتا ببا وان استراتيجية حماس جي دولتكي بيتر بلكي جي دولتا إسرائيل بيتر حساب كتاب خودكا حربكي د پشتویدات عملية نهرن دها بيتر بيشتا شوية دها بيتر قاوي قوية آويتيا دها بيتر تدبيري خستاندية دها بيتر دربي خوي بكيس لإسرائيل خستيا çok şükür em wî dibînin. Belê bi rûviya rajî em dibînin ku dîsa elhamdülillah em dibînin ku stratejiya biratiyê jî pêşta dibin. Yani bi tenê bi Gazeyê tenê namînin. Mesela ew berxwedana Qudsê, Mescidê Aqsa û ew şeva Leyletül Qedrê ew kesê ku li wê derê çûn ku li mêj bikin û بإرادكي مزن وببرخداني وبمرني الورمانو در نكتن او انساني كو هما جمالا خو در كتنا وچونا ويدري قوتنا ده حيران جامعة ما امارن تدا لميش بكنو وام يعني ويدري لهيفيا اسرائيل نايل النينن يعني او كسيكو تربیه هاتیه داین او کسی کو چونه ویدری او پی خو چکاندنه و مرنا خودانه برچاوه خو ترک نکرنه دو ویدری دا خبات کی هاتیه کرنه یعنی لسروان انسان خبات کی هاتیه کرنه او انسان لا لتاین ناتنه ویدری او پی خو نچکاندنه مثلا وکی دنت دی لدرو جیه کو اسرائیل اشکال کریه و لتمام درا خليل الرحمن ولجيه دنيا جيه كد دسه فكوي دا جي دور دا جي درد كتن واندگو مچما دردين يعني دي ساجي درد كتن دي ساجي برخودانا كي خوشك براتي كي خوشك دور دا اجرا كرن باذن خدا تشتي كجوارا لازمه يك او بشتي حربكي حرب حساب حرب پیشيا خودكن وكيماسيون چنن وانا تمام تكن ياد دياجي براتي دنوا خلق فلسطين تسيس بكن اوان كسي كو خفروتنا شخو تدي اميدو وبكلانتيكي وانجي مجي جوانتنيا بلي خلق لبرشعبي خود بينا كي خير خوازي وانا او روجا كي في خلقي بدا بيوان كسي خير خوازي خو بله محقق برای سیفالدین gündüz مدورا ودا كي محمد باران 4 دقيقه و سوال جواب پرسن خلقي فلسطين ونخاسم غزة وحماسة يعني بشتيوان سالي داوية سر ميديا جواكي ده سوسيال ميديا ده جي يعني ميديا يجي باش استعمال دكه وجالية سياسي وجي هناك تكليه خوي بدولتين دنره مثلا هناك امبيجن طلبات دشينه وقت دولتا تركيا وبري دولتين دن سر وان ده پروپاگاندا خود که و خود ده ناس کرن اف جارجی نخواستم سر سوسیال مدیا ده مدیا جواکی ده معلومات این پرش که ملت دنیای خلق دنیای تیر دکر و خباش دا ناس کرن یعنی او هیزا مدیای جی خوش استعمال کر و وی چواد خوینن راستی ve harbahan millet dünyayı ve çida femkirin ji Europe xwediye Gazê xwediye Filistînê Hamasê heta niha dünya digot xwediye Filistînê Filistin Kurtuluş Örgütü yani Mahmud Abbas wan qebûl dikirin wekî Almanya got wekî İngiltere got wan dünyayê serokê êdin jî gotin ji Europe li wê dera peyva wan ê ku derbas dibe Hamasê yani evliya mesela ki giringe bir çağı hat bedera ve gotu van insana ve menaqla awul gotu 25000 ortaya dan xandın heneke van şandın jimsre bigre Avrupa bigre hatta go meşandına Amerika ji ev tekiliye xwe diplomatik pevedinim tekçinin yani Türkiye be İran be Suudi Arabistan be, Mısır be, Kedere be, van xorteyhan
چون داو دوزاق و به انسان وی داری دان قبول کرن وی خبتا نک به حرب دست بکر وی خبتا بسالان افتشتان هیه ایرو وی خبتا دوی حربا شوری قدسی خدا نشاندان چاوا بو او مثلا سرو که ربره ایک مسیح مدگوت وانا خاینن شکی عجیبه امریکا جد بر خدا کجبو خاطر اسرائیل حربا خلا سر فلسطین کد بکه داوی چکرن مثلا داوی اسماعیل حنیه سپاسیا خو جسرو که مصر دانشاندان yani de noktaşeye Türkiye nay xuya kirin yani Türkiye nay gotun jiboçe ertiştiyan çibiye bir çavi çibiye misalen İsmail Haniye spasiya xo Mısır jida o ji İran jida ama spasiya xo Türkiye ne da yani jidbe Türkiye denge xabilen ki yani de reşaşek he ya çiçek emce femnakin he ya çiçek tenaghin he mesela İran'e bir silah da Hamas'e bombayı xo be füze xo per da wandara Mısır hem alikari insani da Hamas'e o millete vedere o lise diplomasi ji rek meşan kuj bu xatir ev harbahan roki berre kutbu bu yani ev jiheye gerek aman şey bibinin Türkiye vakvagote millete van denge xabilind ki siyaset mediravan ji bahava ke denge xabilind ki ama yek kürecik tamamı agahiya van dara istihbata 2000 kilometre doğru giş de İsrail kürecike ev derene girtin eyvah siyaset medara lhavaydı bide ev yek yadı doya leser aboriye tekili Türkiye o İsrail sale 6 milyar dolar tekili bir hevçeydi be danu sendir mi hevçeydi be ne yo emdibin eme mali İsrail nesinin eme boykot el servan bekin eme ne kes Coca-Cola ve kes ayrı bisine kes zan mali edine bisine Cuma xatek aboriya İsrail tek eftengasiye hem ali ki ved bejin li ali dinim ne xasım devleta me 6 milyar pile 2 milyar dolar ekili bir İsrail çedikin. Vakti elber çava be İsmail Haniye ve spasiye hoş Türkiye neke. Avcı Türkiye ev küme xadini berxwe yani ya eme vek mera aliban insana bikin eme tekili xwe İsrail cedu qut bikin Balyozxane xwe İsa'yı jibir biqewtînin em balyozxane xwe İsa'yı vekşînin o me tekilî xwe aboriyê İsa'yı giş hedu qut bikin awê çaxê em ê bêjin rast e way Türkiye piştgirtiya İsa'yı kiriye biner balyozxana Amerika li İranê tune ye balyozxana İsa'yl İranê tune ye tekiliya ticari ya İsa'yl İranê bi hev tune ye hewceya Türkiye jî bi qeydî İranê tevgîra xwe bigire o piştgirtiya Hamasê bike em ê karibin bêjin peyva siyaset medayê Türkiye cêxa girtiye. Bəli, tamam. Hate fami malava ava ke Seyfeddin Gündüz. Birey Seyfeddin Ağırman dise daxime heye win jî êdî dawî win çi dixwazin bêjin ser berxwedanın û zafera xelkê Filistîn em ê bi gotinên we înşallah bername xwe bixedînin. Zafera Filistin براستی عرضه امت دا دوی زمانی داوی دا گو مسلمان نکارن خو محافظه بکن مسلمان نکارن عرضه خو محافظه بکن امت ضعیفه اف پروپاگاندا اف گوتنی ندره دا لسر مسلمانه و نسل مسلمانه دهات نکرن بخصوص لسر اینترنت لسر چاپمنی باسنه و قسم نسل مسلمانه yani قرمه و دشکاندن propaganda ka bitarsi propaganda ka go Müslüman haul berxu bidin hatta ul qasi peja şun go siyasal İslam çöktü afştaliya da vevanaki maalesef ulod gotin ha iro amdmeyizenin Qarabağ'ı Müslümana elhamdülillah lüvedere çıbanik Güynerek jna xura kirin. Em dimeyizin îro li gelek dva dewletê Afrika yani hikûmetê wanakê di nav wanakê de bi Müslümanan re rûdin diştaxilin, qebûl dikin
قانون خو یاسای خو دگوهرن بهن بن بال اسلام و بهن بن بال عدد و چند اسلامی و دچن افنات فهمه گو مسلمان د سر مسئله اداره ملت خو و بپیش کتنا و قوت و امکان و خبتن او سرکفتن او زافره گفت ایرو فلسطینی هات ستاندن الحمدلله اوینا اوی دیجی که چه کرن؟ اوی دیجی مهر کرن ختم کرن یعنی هات فهمه گو خلقه کی وکه خلقه فلسطینی گو ها جهاوی دوره وینا که هاتیا پیچاندنش طرفه نیاره با گو مثلا جبو خاطر درمانه کی نخوشه کی خو هند بیزنن آن مصر آن اردن آن و دولت دوره وینا که سینوره خود دگرن طرفه دی دولتا çete siyonist digreş tarafı di bahra yani imkansızı ev qasliger go habuji elhamdülillah ev zafera çe bu hastandan disaneke mizgini ka he hoştur zaferine he master he hoştur ve Müslümana de nişandan go de peşte elhamdülillah yani rob Müslüman ve peşkavin یا دیجی که قدس قدسا ما مسلمانه قدس شرفا مسلمانه عزتا مسلمانه قدس جه بابه ما ابراهیم علیه السلام جه سلیمان علیه السلام جه حضرت عمر جه صلاح الدین ایوبی کردی جمره میراسا جمره قبلا می عولا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لوید امامتیا پیغمبره کریا لپیش پیغمبر میش کریا اشارتی مقدساتی ویده کریا او در جمره نشان کریا هر وقت استانبول یعنی باطن نشان کریا مسلمان هر دایم باطی و چونه جهه گو پیغمبر علیه السلام نشان کرده جهه گو خدا مسلمان تی ده هات پیرجاندن جهه گو جوانه کی مسلمان تربکا مسلمان شهیده کی مسلمان تی ده هبه الحمدلله او جه تج زمان تو وقتی دبن دسته کافره ده هر دایم نمایا و نامینجه İnşallah. که اف فلسطین مسئله فلسطین نه مسئله عرب و جهوایا مسئله مسلمانه و غیر مسلمانه مسئله کفر و اسلامیا حتی یعنی اف خرسیان یعنی انسان عیسوی جبرگو مکان جی حضرت عیسی جی بدریها جوان مسئله وانا کیجیا یعنی ایرو اف çete siyonist mukaddesat nas nake قدر و قیمت پیغمبر قبول نکه پیغمبرتی قبول نکه حق و حقوق و مافی مروف ناس نکه لچاب انسان دنیای دمیزین انسان دکوجه سلاح دخی سینگا پیرکا دخی سینگا زاروکا پیچه که دوانکه دکوجه لبرک چاوه انسان چاپمنی وینا نبینه چاپمنی دسته کفر ظلمه ده هر وقتی بینای وانکه ofis وانا که بمبا دکن به در بکیرا بنای 10-15 قد نهارده دنگی وانا که در نکبه. اوجی تفهمه گو دنیا نه دنیا بریا مسلمان نه مسلمانه بریا امکان و قوت نه بریا و مسلمان نه وکا گو کفر زند که رازاینا الحمدلله شیارن ام وید تکرار برای خوی فلسطین زافره و پیروز دکن و ام مزگینیه دیدن تمام مسلمان دنیای و گرکا ایرو مسلمان به تمام امکان و قوت خواه مادی معنوی فلسطین را کرن هل کرن و او زرارا گو سیونیستا دایا تکر دیسانه بجبرینن و دولتا گو هر مسلمان کی تیدا ماسنه خورا بدن قبول کرن و بیجن جوانارا به سیونیستا را و امکان خو و تجارت خو دانستان خو برای خود بکن چما بله ما مستد گوتنا وقدین بله ارمنی دبی سرگون بونا دبی جهوجی سرگون بونا ارمنی سرگون بو بجی که ارمنی سوشلی بونو چون و تشته بجیش خود داروا دناب ارمنیا دا مسلمان تننا چما چیکی قبول نکنش حوله راد کن و دناب جهو آدم مسلمان تنها قبول نکن جهو اشغالگرن
Meze Ermeni çun cih negirtin. Ama cuhu bizanebun, bi plan, bi kuvvet û bi hêz xistin wê derê îro îşgal dikin wê derê wê îşgala xwe jî bixwazin zêde bikin. Em hêvî dikin got tamamê serokê Müslümana bi vê yaqînî behewediyê bi va Siyonîstan muamele bikin. Em müteşekkirî we jîna Rehber TV got îro ji serî heta biawil dengê Filistînê بحثا فلسطینê xiste holê û dinya hişyar kir ji bo vê jî em müteşekkir dikin û mêvanê we jî kê ji ber vê programa got xweş çêbû em Êjî razî be. Mala ve jiyava Xwedê xêra we mezin bike birayê Seyfeddîn Ağırman, Seyfeddîn Gündüz û li stûdyoya me jî birayê Mehmet Baran. Xwedê xêra we mezin bike. Serçava rahatin. Temaşevanên hêja vê heftê em hatin dawiya bernamê bi rastî bernama Rojava Civakê em roja sebtê çê dikin. Ev neqil me li ser Gazeyê û Filistîn me xwest em xeber bidin ji ber vê bernameyeke taybet me çêkir. İnşallah heftiya were em êdî sab hevdûr bin. Emanetî Xweda bin.